Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose. Ngiye kuba mbagezaho rero amakuru mashya noneho mu mikino. Ngiye gutangira mbabwira ko abenshi ntibakinishijwe. Rero ngiye kuba mbabwira uko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze bitwaye mu cyumweru gishize. Nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagezaho uko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze baba baritwaye mu cyumweru gishize. Duhereye muri Kenya ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Gomari FC ikinamo Sibomana Patrick na Emery Bayisenge yatsindaga AFC Leopard Kina ikinamo Gitego Arthur. Gusa muri aba bakinnyi bose b'Abanyarwanda nta numwe wabanje mu kibuga. Ku ruhande rwa Gomari FC Sibomana Patrick yinjiyemo asimbuye ku munota wa 70 mu gihe Emery Bayisenge watarari ku ntebe y'abasimbura ndetse no kuri AFC Leopard naho ntabwo Gitego Arthur yari no ku ntebe y'abasimbura. Biteganyijwe ko ikipe ya Gomari FC iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona izasubira mu kibuga kuwa gatandatu ikina na Muranga CR, naho AFC Leopard iri ku mwanya wa 8 isubire mu kibuga ikina na Komber ku cyumweru muri shampiyona. Muri Tanzania kuwa mbere w'icyumweru gishize ikipe ya Namungo FC ikinamo Kagere Medi yatsindaga Coastal Union igitego kimwe ku busa muri shampiyona. Muri uyu mukino ntabwo uyu rutahizamu w'Umunyarwanda yabanje mu kibuga, gusa yinjiyemo asimbuye ku munota wa 69 Namungo FC iri ku mwanya wa 8 ikabiri bwongere gukina uyu munsi kuwa mbere icakirana na Simba Sports Club. Muri Libya kuwa gatandatu Al Ahly Tripoli ikinamo Manzi Thierry yatsindwaga n'ikipe ya Al Madina igitego kimwe ku busa. Inkuru itari nziza nuko uyu mukinnyi w'Umunyarwanda atigeze akandagira mu kibuga ndetse akaba atari no ku ntebe y'abasimbura. Nubwo ikipe ya Al Ahly Tripoli yatsinzwe ariko iracyari ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona. Tukiri muri Libya ikipe ya AIT Awon Sports Club yo ikinamo Haruna Niyonzima ku munsi w'ejo ku cyumweru yanganyaga n'iyitwa Al Akadar igitego kimwe kuri kimwe. Uyu mukinnyi w'Umunyarwanda yabanje mu kibuga za kuvamo asimbuye ku munota wa 46 aho ikipe ya Al Ahly Tripoli iri ku mwanya wa 4 ku rutonde rwa shampiyona. Muri Morocco mu ikipe ya AS FAR Rabat ikinamo Imanishimwe Emmanuel Mangwende ku munsi w'ejo ku cyumweru yatsindaga ikipe ya MAS Fizi ibitego 3 kuri kimwe. Uyu myugariro w'Amavubi ntabwo yigeze akandagira mu kibuga, gusa yari ku ntebe y'abasimbura. Ikipe ya AS FAR Rabat kuri ubu iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona izasubira mu kibuga ikina na Husa kuwa gatanu w'iki cyumweru. Muri Afrika y'Epfo mu ikipe ya TS Galaxy ikinamo Ntwari Fiacre ku munsi w'ejo ku cyumweru yatsindwaga na Stellenbosch ibitego 2 kuri kimwe. Uyu munyezamu w'Amavubi niwe wari uri mu kibuga nk'uko bisanzwe, aho TS Galaxy kuri ubu iri ku mwanya wa 6 ikaba izagaruka mu kibuga kuwa gatanu ikina na Swallows. Muri Ukraine mu ikipe ya Kryvabs Kryviri ikinamo Bizimana Jihad kuwa gatandatu yatsindaga FC Chornomore Odessa ibitego 2 kuri kimwe. Uyu kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari yabanje mu kibuga nk'ibisanzwe ndetse yewe yarangije n'umukino. Kryvabs Kryviri iri ku mwanya wa 3 izasubira mu kibuga ikina na FC Metalist 1926 Karviv ku cyumweru muri shampiyona. Mu Bubiligi mu ikipe ya Standard de Liège ikinamo Hakim Sabaho kuwa gatandatu yanganyaga na Westray ibitego 3-3. Uyu mukinnyi w'Umunyarwanda yabanje mu kibuga za gusimbuzwa ku munota wa 64. Biteganyijwe ko Standard de Liège izasubira mu kibuga ku munsi w'ejo ikina na Kiev Mechelen. Muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri muri Sweden mu ikipe ya St Kevins IF ikinamo Byiringiro League na Mukunzi Yannick wa gatandatu yatsindaga Oster igitego kimwe ku busa. Muri aba bakinnyi b'Abanyarwanda nta numwe wabanje mu kibuga, gusa Mukunzi Yannick yinjiyemo asimbuye ku munota wa 86 mu gihe Byiringiro League we atari no ku ntebe yaba asimbura. Ndi gukomeza ngenda mbabwira amakuru agiye agezweho hano mu mikino mu Rwanda. Turakomeza, ntabwo ari mu Rwanda gusa, nzajya nkomezana nanyuzemo tujye hanze igihugu. Kadukomeze n'iyi nkuru ivuga ko ikipe ya Morocco yatashye idakinnye kubera amakimbirane ari hagati y'igihugu cyabo na Algeria. Umukino ubanza wa kimwe cya kabiri wa Confederation Cup wagombaga guhuza ikipe ya RS Berkane yo muri Morocco na USM Algeria yo muri Algeria ntabwo wakinwe kubera amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu. Ibi byose byatangiye kwa kane ubwo ikipe ya RS Berkane yegeraga ku kibuga cy'indege muri Algeria. Abakinnyi b'ikipe ya RS
RS Berkane bari baje bambaye imyambaro iri ikarita ya Morocco n'agace ka Sahara y'Iburasirazuba, maze basabwa ko bahisha ikarita cyangwa bagahindura imyenda, maze barabyanga bituma bamazwa amasaha 10 bari ku kibuga cy'indege. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika yaje gusaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Algeria gukorana n'abayobozi ubundi bagasohora indi myenda ikipe ya RS Berkane igomba kwambara. Iyi kipe yo muri Morocco yaje kwemererwa kujya muri hoteli, ubundi ya myenda yabo bari bazanye irafatirwa. Ku munsi w'ejo amakipe yombi yagiye aho umukino yagombaga kubera, maze USM Algeria ijya mu kibuga kwishyushya, ariko RS Berkane yo ntiyajyayo nyuma yo gusanga imyenda bakorewe itari ikarita y'igihugu cyabo ndetse n'agace ka Sahara, kandi iyo basanzwe bakinisha biba biriho ndetse bakaba baranabyemerewe na CAF kuyikinisha. Byaje kurangira TS Berkane yanze gukina burundu, isubira ku kibuga cy'indege isubizwa ya myambaro yabo yafatiriwe, ubundi ifata rutema ikirere yisubirira iwabo. CAF yatangaje ko uyu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri wa CAF Confederation Cup wasubitswe, bityo ko inzego zibishinzwe zizafata umwanzuro. Algeria na Morocco basanzwe bafitanye ibibazo bishingiye kuri politiki, aho Algeria ifasha agace ka Sahara y'Iburengerazuba kwigobotora ubukoloni bwa Morocco kandi kikita ubutaka bwayo. Mu mwaka wa 2021 Algeria yashinjije Morocco kugira uruhare mu bitero by'iterabwoba byagabweho. Usibye ibi kandi no mu mwaka ushize Morocco yanze kwitabira imikino ya CHAN yabereye muri Algeria. Ngendi Jocelyn Uwizeyimana nzajya nkomeza mbagezaho amakuru mashya, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo ujye ukomeza ukirana amakuru yacu y'ikino, kandi ngeneye comment zanyu cyane kugira ngo mumbwire se bimeze bite, amakuru y'imikino tuyakomeze, amakuru y'imikino tubihagarike, ese bigiye bimeze bite. Ntabwo nagenda rero nababwiye navuze kuri Manchester United aho yasanze Man City kuri final ya FA Confederation Cup. Manchester United na Manchester City nizo zizacakirana ku mukino wa nyuma wa FA Cup neza nkuko byagenze mu mwaka wabanje. Manchester United yatsinze Coventry City mu mukino wa kimwe cya kabiri muri FA Cup, yita isanga Manchester City ku mukino wa nyuma nayo yahagaze itsinze Chelsea igitego 1-0 cya Bernardo Silva. Kuba Manchester City zacakirana na Manchester United ku mukino wa nyuma ni nako byari byagenze mu mwaka wabanje, aho umukino warangiye Manchester City yegukanye igikombe. Umukino wa nyuma wabaye mu mwaka wa 2023 Manchester City yegukanye igikombe itsinze Manchester United ibitego 2 byatsinzwe na Ikagundogano kuri kimwe cya Manchester United cyatsinzwe na Bruno Fernandes. Kugira ngo Manchester United igere ku mukino wa nyuma byayisabye kuzamuka umusozi, kubera ko umukino warangiye amakipe yombanganye ibitego 3 bikarangira Manchester United ikomeje kuri penalty. Abakunzi ba Manchester United bakubiswe n'inkuba kubera ko bisanze ikipe yabo iri kunganya na Coventry City ibitego 3, kandi Manchester United yari yigeze kuyobora umukino n'ibitego 3-0. Ibitego 3 bya Manchester United byatsinzwe na Harry Maguire, Scott McTominay na Bruno Fernandes. Ubwo Manchester United yari iyoboye umukino n'ibitego 3-0, Coventry City yiminjiriyemo agafu ibitego 3 irabyishyura, birangira amakipe yombi akijijwe na penalty, aho ibitego bya Coventry City byatsinzwe na Simus Alena Wright muri penalty. Manchester United yatsinze penalty enye naho Coventry City itsinda penalty ebyiri. Reka mbashimire cyane kandi mbifurize kugubwa neza, mbibutsa cyane gukora like, subscribe, share na comment. Naho ngendi Jocelyn Uwizeyimana nk'ibisanzwe ciao. Kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru y'imikino, nkeneye comment zanyu mumbwire uko bigiye bimeze kugira ngo tube twakomeza.